Like kam thymmai haka National Health Mission jong ka Meghalaya lani ka NHM mentau benai me arajar aphui ka kerteng jong ka pus kedai MBBS doctors but specialists for tele consultation services regarding COVID-19 pandemic. Kalas date lani ka tarik bakhado bapila ban submit yeki applications ki jong pi kedai hau output tarik benai me arajar aphui ka educational qualifications lani kijing dan kam syabak pin apply kani ka post kalonggom ni pihaban pendap ya ka MBBS but ka specialist but gitu giba kwa ban apply ya kani ka post pihaban send lani pihaban submit yaki applications jong pi hakani ka email address hrnhm@application@gmail.com lani pilaru ban call ya kanika phone number kendai pra san hendreu pra rr san eiei hendreu bantip susu spang kini ki post ki balaj na kanika National Health Mission Meghalaya sungguh download ya ka official notification ke bala ai po description jong ka video.